chen nan ni kho shelawa nu khan chu te chuan adam doi turan zong wata nam doi doran thlen nu chuan lis chu pe ma se chu pa chuan dam doi dang hi lo ko mu da ya chu ngai dan ni lo chuan lisa in jek ho che pe turin ati chu pa bok chuan chen nan dam doi tur 9 grade jan pil chuan dam doi ni that ber ni thu le minaran ei mai mai chi ni lo thu lo hril le tlat mai chu pon chiar chiang ta che alo ti le bur chu dam doi le kha chuan sil hi lo in chu sen kala feng huani sila ni chu sila mu nu chuan chu pa po in thiam lo hle in ama zui turin ati lisa in jiak dam doi jong jong chu la khom veka chen na na dam doi tur po phun sak thlapin a to thuron hril le sap chu pon gol tlang hi pe ma se dam doi anin pek don lai tak chuan squad pakhat marquis an ti te chuan chu sak an lo tum ta tlat mai marquis ti hi reng hming ani an academia reng niamber ndi kon ti chung chiami an ni chu ta an boss ber senu chuan chu dam doi dor ngak to pa chu sei srep turin anaw pakhat chu thu pe chu pa pan ne ka tum che chu u alawin rol wata ol samte in chu pa chu tukzal ngal der mai pil sulak sak vatin an ron che dan vel chu hel hle a zirtir na pek laka tum ru hle senu pon chu grade jan pil chu elik zir dam doi thaber ni thu le an lak ngei tur thuron soi ve saka chu pon in thei chuan han tum chin chiaula alo ti sen wanaw te pon an non be ngal ma se chu an hne lo hle a mit khap kar lakin chu mi te chu tukzal le ta vek mai senu po thin rim hle in aron be ve ngal atir chuan an in hne tok hle a ma se an in be zel nu chuan chuan hliam te naw de wadong tatlat mai ma se eng thamani lo apan le ngata tun rom chu u achung nung le zok tlat senu thin rim le tuk chuain so taw pura ma se an in pan le che chu feng huan alawin rol thut chuan chu u atilom lo hle a ma se feng huan chuan chu pa chu exchange student hnuah academy atrangan ron tir ni thuron thril hnuah academy le senlan te hian continent academy thaber ber ten ni boka anin kar thalai mek chu ti chia tum lo turin chu churon ti ani pon exchange student a so pa so ka ba mungai si lo ve aron ti vele senu pon a hming le chening kingdom naude duat lai ani thuron soin nang le keite chukanin thlaw lutuk ringot min mu thei po hilom hle ta che ngalo ti let zek mai chu po lo doi du big lo chening kingdom a ka ba hrengai lo ve an naude duat lai ni chu ro pui viawami alo ti let ve sia mai feng huan po lawin rol vatin chening kingdom chueng po ni se poimo lo hnuah academy te kan continent academy thaber ber te zinga pali nan ni senu son u naw pa nei boka a cultivation rem po sang hle ni ome kapu pon mu watum ve ringota ma se hlo cham thakani ti na lo hril ru sa sa ma se chu alunga oi thei chuang lo so pa son ngai dam min dil turani chuan aya chak lo jok te buli thin hi sim bok turani aron ti le sak mai senu pon dam rangi ne to ni moron ti vakin a step chairing technique churon manghal chu pona inner force mang vatin sister feng huan he thilwang hian min dem turani lo chet lama sa jok tuani ti le vung phei chu rual ngal a bleda thlo phei thuta senwa siruken te chu vai le popin ama chu han vai le ta pop mai alawin dan na fen chu bung moka ma se tlo mala tum bik lo a siruken churon kho chuak ve popin feng huana om ve tla ta wang chuna evil technique ro amangam lo ma se chu taksa chuna evil poison chu da lu tum ve thung ka poison awangin lo thi po ni se tu man ka technique hipet of destruction technique ni ti an thredon haulo ati ril ruk lai mek chuan chuan anat bola takaron pet pop anaw te ponan ron dom wata sennu chu trap deuh pur to dong fang hei himo exchange student in lo don son ve dan chu ti na trap chuak lo chau feng huan pona thiam lo zok an ni thu le an phu to ka ni thu lo soi ve saka senu chu naw te ponan chom phei ve ngal chu ta chu bok chuan kan rules ka bo che siam in rem donem alo ti don lo ale peka chuan na to ki ni pe don ni lo ti sukin
akal san ve ngal ma se chu poison chuan a ron hne tran aru ma let vatin poison chu refine tumina be ma se hne thei der lo poison chuan hne jok tulin an lalrama khana om le thuta angai na hrelo tak zet chu ta ga thau chu blade hian a ron da thamaka chu pon tunge tina in ring hle ma se pa thi hnuang chunga ron pen phei chok hi mu chu tlan ro aron ti man choka a chat thlazui ngal chu pon renjian ti vakin alam pana tlan phe tum chu lo man bet maka kan princess chule kanin hule ta mo aron ti suk lelama 9 triangle pills chuan chennan chu ti dam chak hle a inner force a bok alawin sorbing le mek a secret art a man ta khangai tu kir wangin a duangin ala master chi lo ti point thei leng feng chu ma IRM khata sang hretani boka a cultivation lama in sorbing zel lo ni chona hne the ring lo ama jet rui om chu en wangin thok le khata ancient ruin sa khana om le thuta ama kan lo mu zwai to divine pakhat jio bai le evil divine pakhat hian loin be le mek hemi te hi manian memory a mu zwai te khan ni ma se jio bai chuan a hne lo jok hret ni na lang pakhat jok hi pet of destruction divine ni bokin khovel an thun hoya da tum tu ten ni chuta chu evil divine jok chuan kum sing khat zet hnuah po min la hne thei chuang lo chu nia tlom tura piangin ni aron ti jio bai pon nang tha nana kum sing khat ala tok lo chiu ni chon kum sing khat dang po be che mai la poi ka ti lo khovel ka chan thei don phat chuan ti na be le ngata chennan pon anin fight chan ber chu lo hrelo hle jet rui poron eng chuak vekin a energy chu jio bai a chuan a lut veka chu panen chuan anin charge pop jio bai chu chan thazo ka tang thei hlawin karlawa chuan a the leng lopa maktakin chennan om ve ti aron tha thei tlat mai evil divine jok pon a lo tha thei mishing mo abaro pui ve ka that cheni chuani taksa khain resurrect nan ka mang thiang ron ti thum dumin chennan choron pan ngal ma se jet rui chu jio baya chuan a let wata ani pona kut bung ta kharon nei let le chu pa chuan nek ngal pop popa ani pon remnants of soul mai kan ni ti hre to na nge min that thei don chuang lo aron ti jio bai pon ni ei soidik ka thei lo ma se jet rui hian a thei thung alo ti let saka i molami i mangani chuan nang poi thi don thoron ti le ma se mang maka karlawa chuan a tham ral ta vek mai jio bai pon ka divine consciousness i hre theiamo he hmuna hian i lo kal thei boka a om zia chu jet rui hian a thlang che ti na ni zoi in jet rui divine power in ei thua yang ma se arang theang beraka artifact pakhat zuanu armor i zon mu watanga yani pet of destruction te hian an jong hmu sa ni vai chuan thil thleng tur chu soi ngai lovin hriat mai karing ron ti sapin a tham ral zui ngal chennan po har chuak zoka hoji poron lut ve chi abokin chu poison manga be ni thuron soi bor a be tu pa mingle ani na engkim po hril pa zunga chennan po rang takin atlan chuak ve ngal chu lo tang fan ro ati sapa lelama chu pon renjian a mu chu ril ru buai kher mai thil the ani lo i thi to ni lo mi aron ti chuak waka renjian pon i hredik lo ti le blade ron thlo phei chu rual ve ngal ma se chu i alawin do maka i lo le thei ta mo chu ron ti sapin a chat thlazui ngal chu ril runa le thinrim lu tuk chuan renjian ka that don che ti na au chuak waka angai tuana pon lama po thinrim lu tuk chuan renjian ati sai hlak mai chennan in minga ron ko che chu renjian ti le be chu rual ngal chennan pon lo man bet vatin poison chuan a hne to hle ti a hre thei a inner force po fan thuk tel ti hre bokin ni kho hre lo chuan a siam wata anu chon chu inner force le poison chu lak ran sak tumina be ma se poison le a inner force ki energy ni bok chu rang thei po ni se ti re dan tur a hre mai lo chu poison le inner force alak ran sak nu chon chu po tlemin lo har thei chennan pon
chu poison chu refine vat lo ni chuan in control thei lo tur thu le a thi pha hial thei thu te lo hril vata chu pon kha pa kha ka zuwa don hau lo aron ti rum mal mai chennan chuan kha chu ka ti tura daro alo ti vata poison chu sol binding manga lok thu le a melting ngar technique manga poison chu lo expel tum turin ati ma se chu chuan melting ngar technique mang tur pan chakna nei to lo chennan chuan a inner force lo pui vatin chu point concentrate vaka a topa chon poison chu expel thei fram chennan pana mut thattir vata kalsan le mai tum chu chuan chennan meril ru thatakini aron tiniap niapa chennan pan puan hi sin tir vat ma se feng huan chuan chu engei lo an to lo tilut borin chennan in chu puan a sin tir tur che chu ni lo zong in ron mu elera ngai te bokin mo aron tim maka chennan lo in soifia tum chuan puan hi pal hlawin feng huan ni om zona tak a mai hi ba phum ta thak smai ma se che thei khop mai kan chang tu pa ve hi feng huan pan mola ka thoi som vek don che tin au chuak le vak chennan pon ka thi don ti in atlan chewata feng huan pon zui tum ma se chu chuan eng kima soifia thei thu lo hril trok mai chennan po atlan che zela ma se boina ti zual turin mengkar alo lang le tlat me che do malu du khanang ma hi lo ni mo aron ti tun tum chu tlan che tir po tum to lo hle chennan pana thei to pin lo bum zung in soifia tum hle ma se mengkar chona ngai thlak sak du thak lo aron beile ngata chennan pan lo bum reng chu ne to hle in alo man chata skill chuan ma son to hle maya ati sap ma se jet drui chu lo in activate thutin akut chu control thei ta hlek lo chu takara miler pa khaman tur tiam he chedang te lo au chuak sup chu hrele ati ngai na hrelo chuan akut chu sil taringota me che ho po lo pung khom supin khonge le ra chuom an ti loi mai ma se le ra chu lo tlan chele meka ani lo zong hlirin thang zel jong chuani a than dan chu ne viau ma se tun din huna chuan tan biru bak ti thei om lo khonge ka biruk ta kang o ati lai mek chuan me cherum pakhati lo in hong zewin chunu chuan lut turin ron ti chennan du thlan tur dang nei ta lo chu lut ve taringota ma serin lo dewin ram hnuah hian a om ta dai mai chunu pan lo ngak khiawa chennan avot ka ti e min lo kwa la aron ti chennan lai lutuk chuan hnara ron thi ringota ke himin hria ti na mi ati ban char mai chunu pon shedon lomi divine remains izon mu hnuai lar zia te kha o a fala mu cheka chak theilu tu ka sin amba ka hriat na che hi reito tiro min kom vela ti na ron thlem mola a chan chu tha du wanga ni ma se chennan chon thil tum chu hrelo na ero atum lo hle a ma se nai lo theilo turin chunu chuan ron thlem le athanga chuan chennan polu thuk tiala atal chuak thei lok lo ma se chunun ron be atum chia chu huna taka har chuak zoka ka pi om na kha wat si ka om pe to lo ba bai ti na tlan chuak dei chunu pon amak hle maya ka infinite cham la ka ta tu man la tal chuak thei lo sin le hnuah he nu po hi pet of destruction zinga mi alo ni reng mai senlan academy an lu thelo nan in mission chu lo suspend ma sen suspend ma chein an lut man tho ti na ni atu ka lo ni chon mengkar pon advice din chu mu ani pon enge soi du ne alo zot wata tu emonen in sualami ti in al hiam te chu lo zot luam bok mengkar pon pet of destruction chung chang ani thuron soi ve sapa chu thu chuan advice din ati phuzok mai rang taka chuak turin a met te chuati ma sen chuak tu chupin hian a kho zoka mengkar chu lo hlau thong hle ma sen vice din chuan an thi lo thu le ni kho shelawa siam na mai ni thu lo hril vatin an lo har huna chuan ni local thu hian thadon lo ani aron ti hetianga ti kherna chan po kan mu tuangin pet of destruction ho an academy a hian an in phum runuala tu tenge an nian thelo bok ne kha tianga ti mai ngai ni chuta pet of destruction 6 ancient evil pet howi tiami aron ti mengkar pon o ka master khan mai chan nge hril tur chen min cha bok ani aron ti vele
hun kal to a master ne nan in biak lai chu lo lang bokin Menkar chuan thu in ker hi lo chiar meka ta chuan pet of destruction ho an lo lan tur thu le senlan ho chu bumanum tur thu te ba ka tian one script about tur thu te lo in ziak bokin zuanu armor kai harle ani tur thu te toy fel dewin alo in ziak ani chung thu in ker chu a om zia a master azot wata pet of destruction ho chukum zakal ta khan an mang vek to ni lomi aron ti a master chuan kan cultivation pet hit we moin ama mo ai tam power lo nei ta se lak than saka power la nei tlem tak tak ten he na pek chon le ni ma se chu tiang opposite che chu heng pet of destruction te cultivation pet ani ve thung an ni chon power la nei tlem tak tak te power chu lak sak vekin anei nga ho chuan pe zel midang te ainan ma ni anin vur waka an cultivation pet po evil cultivation ti ani reng bokani machine te thin lunga du am na be chung chuan heng pet of destruction te in wai bo an har don hle ni aron ti Menkar pon heta senlan ati senlan academia suinami tina lo zot sapa a master bok chuan ni elo ti watin senlan chon tian one script ancient divine armaments tamtak in ziana le khan kolba ka pet of destruction evil doers te chuan senlan chu en thlak zela the lost treasure zonu armor churuk chuan tum thu lo hril wata ni khat liam ta senlan vice din chu le kha thon to thuron soi bokin an tan tai sek ai wa han palai tur chon Menkar hi lo ti bokani chung an in biak na zong zong le a master thu cha te soi hu chon senlan vice din pon pet of destruction evil doers in ti te chui master chon tu tengen ni a hril chem ti na lo zot wat Menkar chuan ai hril lo ma se mi pakhat rin hlel chu ka nei ti in kangjing pavilion a omlai chen nan in luru ka tum dan vel le tianon script wanga luruk tum nia hriat thu te hril fai ta veka an vice din pon nia chen nan hello chor chuana origin hriat theini lo ma se kan library luru ka tum wang ringotin pet of destruction evil doers tia hanrin hlel top me chu har sa ka ti dewani aron ti ma se Menkar chona ban churon do watin a ma zan loka in swal pui thu te le a khi energy chu mak taka chen nan in den sak thu te ron soi ve wata do ta soi lo ti fi anan amar phu chu en turin ron ti an vice din pon amar phu chu en sak watin do de soi lo ti ka hre thei mai aron ti vele Menkar pon chen nana cultivation level chu third level rem chawni thu le third rem lek ni ma se divine weapon hui bo an thla tu ten dong chu state an hnan tak chu nei tlat thuron soi ve wata chu ba ka a martial arts man te chu dang lambik thuron soi bokin ani na dik tak hai lang turan vice din puina ma mo thu te poron soi zung zunga an vice din pon chen nan chu tunge ni chi ati kan fia wa danga ni ma se mol mang taka kan rin hlel thu kan soi topani chuan in ral rin na hun kan pedon ti na ni kan hriat mi lawin ho te po lo nei mai the kan rin hlel thu kan soi tlang topani chuan chung ho chu tu tengen ni kan hre chuak thei don lo bokani aron ti Menkar pon ani chuan kan en thlapot don ti namo alo ti wata chenna ni pet of destruction evil doers ani le ni lo chu keima hian ka fi a khopang ma se tu na chuan kan ngoi ri phota i lo en thlak phota ngai ani aron ti vele Menkar pon te reng mai lo ti watin a thei top a chua tur thu lo soi ve wata an vice din pon enge mo hiaron hril rusap chu chuan Menkar ati phudeu zoka ma se nge hril ti hre turin next episode kan nga le phot angai don ani